sesat. Tai manghut pikiran Hindunya samantara biar diimbang kita mawafatna ampain Tuhan di dumapi hakasangan bangini nangmu hafal dosa. Dan pakarayawan sembahyang puasa iman sarakan amuyan tubuhku sinagawan. Al-Quran subai pengajian kanabihan subai pengagaran dukun Hindu sasar sisaitan. Dan pakarayawan sembahyang puasa iman sarakan amuyan tubuhku sinagaman. Al-Quran subai pengajian kanabihan subai pengagaran dukun Hindu sasar sisaitan. Dukun Hindu sasar sisaitan. Dukun Hindu sasar sisaitan.